ama jago ikunuro huka ijetinge tiga ya na nditing koba aso kogenda gukigose ne dietari umwana mintu matiangi gukorama guseki engatie kare gurika abakenya bakwamua twaiwanire Kagusi tutotwara confusion Mugaka Maraga tumekuwa na wewe, lakini Wakisii wanasimama na Matiang'i. Matiang'i ama Maraga? 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 Mbiamore oro kunyambega gisesa MC wa Rigoma Ward na National Chairperson ekiama kia Matiang'i yekoro kuma UPA. Abantu beto Mumeze Matiang'i Abagusi tutotwara confusion Mugaka Maraga tumekuwa na wewe, lakini Wakisii wanasimama na Matiang'i. Matiang'i ama Maraga? 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 However, we respect you and we are asking you as the Kisii nation, let's have respect for other leaders. Megani sasa natoka Rigoma Ward na ndio na atile nimetumwa demo na so ikaso wonge amangana ndento kwana go jibosio umonganga yumo uri majority leader tewa na kiate ba Matiang'i igangenda Matiang'i atea yo wate anga ki you know ebintu binde byabe you know akarato gocha go ikenga kiyo akarato go ikenga kiyo ebinde biro bigwe atanere kaiga tuje diga iga kwamirania nga noyo gose noyo egenta kerene kerina ki tigato enga kiyo ika ama acha go ikunuro ko mose ama acha go ikunuro ka ijedinge diga iga na nditing koba aso kogenda gukigose ne dietari umwana mintu Matiang'i gukorama guseki engatie kare gurika abakenya bakwamua twaiwanire yasaba siseni aso guchabia togendere gukibusio omo majority leader nonda kurumuisone na muisone eria abantu banyamira abakoreranga mutare guikaranza mukwane mukorera aba ndegasi aba MCAs banyamira kamuranja banyamira mwezi injetindi ha gusega igande gati abantu baita bakoreranga mware guikaranza mukwane mubakorere gasi engaki itaraera okura kuguza bakwane mbiamono majority leader rabanda mukwane ndi mukora mangana yimbiamono sana mtosi binaba Abagusi obwanchani bochimutwe. Now let us have Madam Commissioner aweze